sini Daronjit je Menteri MLA rano yai sorka abo belai ke kahamungka Bangladeshi rok no pushback khainani bagai je alochona choli tongmani tai jara movement khai tongnai rok no ang belai ke no hambai maro tamo mo thangthung tamo onano party thung nongnan khani hambai mungchi bai yaparo jorabo belai ke no hambai jotno no khulumka tahoktai bukuk songno বিশেষ খাই जों UDI-50 ত্রিপুরাল্যান্ড পার্টি তরফ থেকে आं बुलाराम देवबर्मा एसे खरकजा চেয়ারম্যান नंगै তিনি ওখানে সানামো সঙ্গো যে চিনি ত্রিপুরা সারাवनै যে राजनीतिकनि परिस्थिति বিশেষ খাইयै যে जों आलादा राज्य आलादा हास्ते सामलायनो तै जे नाना रकम दाबी दाबा तैलाय जे ताबुक चर्चा चलित माने विशेष खाय इलिगेल माइग्रेशन हायगाबा अबैध बांग्लादेशी रक न पुशबैक खायनायनि बागै जे आलोचना चलित माने ताय जारा मुभमेन्ट खाय थांनाय रक नंगौ आं बेलाय केन हामबाय मारो तामो म थांथों तामो अन्नानो पार्टी थों नंनान खानि हामबाय मुचिबाय याफारो जराबो नरो एसे त्रिपुरा सांगै इजाति एताबादि सामनो तां तंगल बागै नंना हामबाय मारो ताय केसे कक हुंकाय जे जों ताबुक नुगै तंमानि म हुंकाय त्रिपुरा मथानि बिसिंग जे थानाय सम्भवत 5 तारिख नि घटनाङानो जोंनि दारनजित ताय दासुरन बर' बिशेष खालायै दल कायसा जेता यासिति सालायखा जेता जों इ पार्टी जातिनो फियकनानै बागैनो खायखा खायफानो अर जों नुखा किछु संख्यक बरखाय कक्ति सेया किछु संख्यक बरखाय आन्दोलन फाय दङ बांलादेशी रनो खायनायनि बागै किछु संख्यक बरखाय आबनासो ताइसनाय याबनि बागै जेर रामचंद्र घाटनि जेता MLA जोंनि दारनजित जे मन्त्रि MLA रनो याइ सरका abo belai ke kahamungka karon जों पार्टी खायमा तो खायलायो ठीक न जों पार्टी जानि जा हामख्राय साब खायमानि बागै जों पार्टी खायलायो किन्तु जागाव जेता बरक सामने अब बेलाय के काहाम कमखा पार्टीबो जे भोट रोय जारा प्रतिनिधि इलेक्टेड खायमानि जों बरक न सामुं खायनायनि बागै रहो যদি বড় সামখাই आंखै साबो खायनो जनता बरसा बंनि उपरै একটা অবিশ্বাস थानाय आबनि बागै केबोनो किरि थाइक्रै कुबैकक सानानै सामुं गाहाम थांनानै आबो तांना नांगौ खायनो नांगौ आंखाय जे खायनाय रंनां बेलायके नां हामबाय मारो जों बारबार सावो जों पार्टी सिगो नंगै जों नजराव जों सामुं तांनायखौ हयतो जों सापुद्रनाय जदिनो अबहाय कुबै सामुं खालायलायनि ini Timberland ninggoi hai akaba tabo migrant illegal logno jeta pushback khanya ni bagai je kuno ekta changno ba ekta समर्थन सानके जों समर्थन दनाय आबो कुबैकक अंगाय तामुखाय जे मेन आलादा राज्य ना हालाय थिनिवो ताबो जे भाबे अबा हायके जे संग्राम खायना नांदों के आलादा राज्यनि बुखरु जों मुभमेन्ट खायनाय मेन मुद्दा हांका बसे ओमफ्राय जों बाक्सा सावो कक बैसिनि एक्सन फायनो नांगा एक्सन नरं मा फायनाय फैया न ताव खालायदों नरं एक्सन मा फायनाय जों बार बार कयो नर एडिसि जे गभर्नमेन्ट 2021 फायमानि भरेबो तावै प्राय 4 बছर ओमफ्राय एसेम्बलियावबो प्राय नर रानिं प्राय 3 बছर फासिं रानिं खालायदों नर ओमफ्राय नरक जे बयना आगि जरा रिया तै न बयासो जरा रगला ताबुक सामुं तांनानै जरा आंखा कारण तांगै हिमालय पाब्लिक जे सामुं तांनाय बन फायनाय जे सामुं तांनाय बनन समर्थन खायनाय ओंखाय निनि फान बल যথেষ্ট नि थानिवो प्रशासनिक क्षमता दङ पाब्लिक नि जागो दङ ताबुक न एक्चुअली एकटा खायना दङ जेमन I-50 2019-20 रको खायना दङ माने बंया कापुरु बरक दङ संखा दङ
afro borok khlaini tongmani borok abono khlaiya angka tabuk no koina musung no khladi no ekor ni bagai phanang tong agreement ni bagai phanang tong ba tabuk je choli tongmani abono tui phanang tong je kono ni hakba जों आलादा राज्य नांसुका आं नुखा जे चिनि दारम जे छामन परे चिनि बिसुकेतु बाबू बो फीडबैक रखा चिनि यागो खमता करै जे अरने बांग्लादेशी बरक से चीफ मिनिस्टर बरक से मो राज्य न चालक दंगो जेफोर चिनि यागो सयसे राज्य नि खमता फाके जों बनो पुशबैक खालामनाय गावबो जों जागानो नुगै दंखा पार्टी काइसाव दंखनो आलोचना जाने जा खालायलायै बरकनि फोकासआव फायदों मेडियानि फोकासआव फायदों गा आं बबोनो साननो जों जदिनो ताबुकनो जरा नंनि बागै ताबुकनो जरा इलेक्शन फायके आंगा नर तामुंनो केबो मा बासाय आंगा अकल उसलै थांनाय इसे 26 बाय 28 आंगा आबन बागै ताबुकनो जरा जेता नंनि फान शक्ति नर जेता पाफलनि थानिगो तैखायनि जों नांसुको ताबुक खायनानि आं खोनागा डेभिड मुरा सिंह बखै सागा जे दिल्लीगो हिमि थानानि दिल्लीगो हिमि थामै तांबा आबो खालायमानो खालायके तो काहामनो किन्तु जदिनो केबो साइतंगा 26 डेलिमिटेशन कांकांकाय सिनि संख्या कमी थानाय सिनि फान कमी थानाय सिनि जदि बुसुक जरतै सीट मानो सिनि एसेम्बली गो बुसुक जरतै सीट के जानो आब्रंगबो नासिति बाक्स चिन्ता दारा खायो आंखै सावो ताबुनो एकता जरा जत पार्टीनो न फाइबेदि जों ए जे तिफ्राले निबागै आलादा राज्यनि बागै जों आन्दोलन मास एंसेनाय ताबुनो सिनि आबो जदि चेंगो हंकांकाय जोंखौ फुल सापोर्ट आर जदि नर खायमै हंकांकाय नर बगु जेता थानाय सीपीएम नि एमएलए मन्त्री रक बा एमडीसी ईएम रक खायलांमा हाके नर जदि खाय दं हंकांकाय आबो केन्तुबा आगामी दिन तै विषा ननुगो जनता नरैनाय जों 2026 इलेक्शन नांया जों 2028 इलेक्शन नांया सुरु खालादि नों साइमान तंगा राजनीतिकनि खमता बाय मान थानि तुबि फेमिया फुल तिफ्रासा यूनिटी अफ फाइन नांसिनाय तालो जरा फाकिया खालायलाय नांसिनाय नों 13टा एमएलए नि यागो दङ एडीसी गभर्नमेन्ट अलरेडी नि यागो दङ नों तैताम नासिं दंबा आं तो थानाय सागा जेता नों अर ताबुक न्यू फेस ईएम फाइनाय न्यू फेस एमडीसी फाइनाय न्यू फेस एमएलए फाइनाय किन्तु कामो काम दंनाय अंकांकाय नों राजा हनै सालबुसुक नों जनतानि सापर मान दंनायबा जनता साबो गाहाम साबो हामिया साबजोबो आबनो गाहाम कन्यो बरब एनालाइसिस खायनाय गावन बगै जरा तंसिनि जनता खाबायासिनि जों ताबु मुभमेन्ट न फाइके के जाव जांग ना तांगानो जा गत नेता गतिबानो अंका ताबुक जों जदिनो जरा रियावु जों 2026 शुधु इलेक्शन बासनानि बागै एकटा आरो फोकास फायै आं से उपयुक्त हने तेविसे जदिनो इलेक्शन नि एमडीसी एम नि बागै जदिनो अर पार्टी नि क्रेडिट नावै पब्लिक न हुनुकनानि बागै एमडीसी बासनानि बागै आबो जदि इशु दंखांखांखाय किन्तु बा जे ताबुक तंनाय रनो बररक बुसुक जलित ओंखाय नंगौ बुयम तिकेनि जलिनाय हयतो नों आरो सदा सगैनि सगैया थानाय आईपीएफ 2021 जों यां सीट छेगलाय दलाय यां जम्पै तागारदला सीट छेगलाय दलाय यां नाना रकम गोबांमा कन्स्टिट्युएन्सी सीट छेगलाय देने केनि बरक सक्रिया तेमन नर बबा हायनि अवस्था मानो ओंखाय आबनि बागै आंरो केबनि बिरुद्धे कक्सना थांगे एसे तिफ्रालेन आलादा राज्य नांखा नरक मथा काइसेना एसे क्लेस संलाय दलाय खरसा ताइ खरसाने उपरि आरो जे जोंताव मीडिया वो अनेक नुगु गनै बासा जा बनो ताइ बनो यासि सलायजा आंखै सावो नरक जदिनो लास्ट 5 न खायले मुसुंगु जदिनो नंनि बिसिनतिने तिफ्रामा थानि तिनि अजागो जों काइसा जोंर एचिभमेन्ट तुमना मुसुंगु आबं काइ नंनि दाव एक जरा टार्निं पॉइंट नंनि दाव कनर ओ जराव खालाय आं काइ बिलायखेनो सावो किन्तु चिनि पाब्लिक न बार जरा आउन नर मिटना ताइ कैसा क अबगै चिनि पार्टी तरफ থেকে आं पाइना मुसुंगु जरा
chini korim kesam tongnai rok nongni thani jeng barbar koyo nogo asugui tongoi tiframo thabai kirjago BJP no kirjago ang tabu kisa sana nangranai kisa nangranai hini jodi no nong sujug subidar nawoi boi khayang ka angka tamne khani nong jodi nogo asugui tongoi comment dei tongo hoyto jeng phayan hun tongo abo kai bu jora chin thane ekbare kom jeng dakti jeng phiok jagna nangnai jodi jeng dakti phiok jagna yang kangkai phainai tabuk nugi tongo Rohingya Muslim koyekjona wansarang romo koyekjona chakmana romo aro men je wanjei bini gusti gara sango pango je Tripura rajyo bos bosti khlai tongmani borok habui tongfaimani nono kuno dino phano borok bongni policy rokla bongni jeta habui tongmani jaga stainono sagla tai bongni borok bo tutele kholobui tongo nong bongno kuno dino phano detect khaimangna nong bongno kuno dino phano pushback khaimangla angka abni bagai nang jesukone chesta khlaidi wanji phaikya Hindu Bangali phaikya Tripura rajyo শত হাজার লক্ষ phaikya abo tini sijakya khana sijakya agami dino sijak nai abnor kun dino rom nangla nang VCO bosok sobakya nang sudu nini bless committee nini tiprasani VCO se nang bongna check khaimana wanji rokni panchayat thangai nang check da khaimana ba wanji rokni municipal ni andro nang thang check da khaimana ba kai oma haki jeta habi tongmeni oba haki jeta phai tongmani agami dino borok bang khang kai jeng bang kai jeng mokmen khlani jeng baigi andolon khlani jeng baigi borok juddo khlani abung kha men poem ko kaabuni bagai ekkabare turning point jora tabuk jeng tabuk no sannani nango jeng tabuk no Tripurani bagai juddo khlani nango kai jodi no jago kebuni kebung jagai tongo jodi no daronjit bo khlani ni mosung tongo hungkang kang kai nang support manai nang support manai Tripurani tabuk no jeng jora ko alada rajyo tulani tabuk no jora ar jodi alada rajyo no jeng just best khlai issue khlai jeng obahai jeta public focus phanyane bagai public hirongna ne bagai samung tang tongle ingya angkai sawo tabuk no ekta jora jeng tabuk nongkhodi bosuk din ni bagai bon khlainai boma haike ne road map slamjak tong abo nang public ni thani focus tubdi khlani bagai public jotesto tayar tong ang obo sanani bagai na tini ani media person ang tini maringkha jeta chini party trop theke bo kaisa ekta statement dulani bagai kabong ka kai chini nang kukmani angkai ang tai kobama kok sana thanglak tangai himala nang sing thanaya nokha jeta Maharashtra ni সম্মানি bagai jebabe aro thanglaika onek no media bai ekta nana rokom class sungkha gatung tabuk aba hai jora no yakar bui main point je main nahar mungo jang thana nangai nang sarkar ba sinani bagi chesta takladi nini party ba sinani bagi chesta takladi nini party tongtu tuino nang tabuk jodi kotor ekta movement khlaike abuni creditless hamanai ba nang je tabu leading khlai tanai purno manai angka abuni bagai jara upor mohol tamo wansuk ya tabuk jora jodi no norokni wansuk mung soisone tiprasano chini bisingtino mo thangnai sungno khlainai hone jodi wansuk tongkang kai movement chendi andolon chengdi ar je aro divide and rule policy ta thangdi bini dol ta hangdi angkai angtai koma kok saglak omsuk saino ang বিশেষ khlai chini party trop theke norongno support dibo jara soisoi jati dofa samtangnai rokno jeng party trop theke full support khlainai aba jodi Tripurani bagai ba alada rajyoni bagai jeng tabuk alada rajyo maya hangkang kai jeng tai samung tangai miya pushback bo khlai miya angka aba hai main power na suna kang kai jeng obo mana nangnai hinang thani khau jodi tong kai norok na jeng full support khlaio tai ang koma kok salia chini party trop theke omsuk na kok sai ani kok nor mataka longka jatoni